Rongker kakli foto long Samson Teron pen RIP begetok dun rong apu thak Samson Teron bet pereke mai ini ponsi Karbi rat mapan dia cho hangpon. Dec.8 PSC atom pen pereke mai kang nipon. Bogojen LC angkang along kecing tura sai mo ki klempon jia pan siam Dr. Turab rong hari deng pen ong dunga de malong long ige sompon. Kakli puthak RIP pu komen pi duna puthak Karbi hong hari amai KKCA hempu mukrang adorbar lapen ki Karbi long rong saramai tum chingrum si dipu police station salong FIR ki pidam. Berta pen legit kramsa non birtang ton pen langpon sinang. Arkoi ni painer kep ani Samson Teron lapen risang ho tum pen por pai krihnia por malom dipu AP sai hemlong perengke mai kanipon. Kedam tang arkoi ni pai po ni Karbi ron bari matum thanong Karbi pon long social media long mati Facebook along ki post dun RIP buketok dun rong aputhak Samson Teron pen Karbi rat do ana pan sbi dia chu hangpon. Labang surong Karbi pon vek amhor long sami arong an humridam si. Kobi banta pen customary rule arona teng pen Karbi rong sar akeng rian humridam si. Dia cu hang damlo lapen rong asar tum pen sebi labang so dia deng pon lo pusi Samson Teron pen ning pon non malom Facebook malom hori sailam the jasemet iltum Karbi aron barim atum kirim jasemet la rong ker lo ni pai phok ani nake tum rong pe pa messenger phan aso phan isi religious festival lo la so along nili kivis dunjipu lake hir jome kipi dunjipu si areng lo kolame nili tok dunlo setame nili tok dera phi ko pusolo mapu chini ne amasi nili dongkang ni la alangli men lake somjoy killing pulo alangli pumening tiarong asor malo alangli sar nangli ke tokdun mistake de lupu sini le phanang pulo alangli amase ko pisi ka mistake lo laho polam lo hai amasi nili phan ente aling nang share da tha pulo langli pha nili pulo WhatsApp lo amasi aling nang share lo amasi ne group an dami nili tum aron barim punon Christian punon lapen kapre ka dhorom kirim tum jirpi jirpo du lapen dupi khangjang staneli tum pini arnian tame nili jungjung tame lason ing hopen ke tok ya philang lo tame ing hopen pe barbi lasi hadake hir jume ki pialong abangke rest in peace pudoro alang sinang pulhe nili phan amasi la bangke nang li mistake de losar lasi ko somna mala che pakrek de no pubang sini phana pulo amasi aling nang share de lo manili tame che pakrek don del hadak ba nilim lahai IT na ke lapon expert kali theko kali ko sondong ke hek lo nesita me la sonda dubom usi bang jirpur na beta nang pilo amasi to dap lahai ka do ka wen tum in chap ed lo la pena problem ang to correction na problem lo mobile lo amasi ile tum Karbi mate aron barim ke thekere kurusar tum rong sar tum long tum Karbi customary lo ateng pen aron ateng pen patodap nilitum pumening tiarong along arong asar long masin tum damlo kowe banta kado kawe nilitum ledam lo halada emo chepang duk damsi lapen alang itu mandame chini ne la so puthake rong asar tum mandame halada la son lo po kuru sar ma chini the network kawe setame alang li halada a representative lo alang li sin li phan nang thana masi ilitum lage tokkai posi ilitum hokalam lage tum chithanam de nei pusi ilitum tadap dampen emo ta chepang duk damlo lapen customary lo ateng mentamin tum kowe banta tame tadap tidam lo lasi non niliga chuning ri bangke jirpo jirpi korting jirdoan kaprek nim kiri matum tame ilitum setame nilita rason kitok intentionally kilang selet pen komania dhorom phan kilang un epen ka hijim pen kitok kali dia posi ison pen bangke rara thengno ni tum lam klar dami nang chipi thulo lapen nili hijim je lapen ka hijim na ya lam mo se ave athe tum constitution long tami tum phan war sign people klar da lam lo lam tasi Lasorong Karbi pon along komen ki pidun ke chok che puthak che pakeng pon dera phis tame inut sul chorong phar lapen ka barim
MEC kangjang terang lapan ki Karbi Charlie song mai phu mirjeng khru tum junodak social media long ki tok duna puthak Samson teron pen stemi ning duk chipaklang pon athialang li tum ki indut man peng ke do bang phu pinak lasi ke chok chia dimalong an bang ki pakeng dun ba chia kenang son lu bon semi non bang ki kang ton kang thi mate ki pu dun remba sonsi alang li tum ki tok dun ronga puthak seme Samson teron pen stemi ning duk chipaklang pon the non juno pik pik nili phanang tok hedi kangjang terang for example inut alang li ke lang pher bana ho disi MEC ke man nun abang lo juno pik pik kar biang bong ze ron chi thur pu nei pon anjo ke tok la ke kimisen gali nili tum comment tu ne da ining ke sopen la son pupe la pen ron ka ching thuri gali itum ke claim nang je bang ke la heno itu karbi tribal teman ke pangru ne kam si tum claim ni nonne kar inut abang pudo thulang akhai surjorong phar ke nili methang borjan constituency long IEM lo non medical EM ro kom non do bom junuk pe kalang ke tok kame ingnar pasak bob nei busalang ke tok lasi alang BJP long le claim tame athe inut matured leader pulotang te hala arlo akar sik alam mang ahok kalima kalang mang cheden dun chot sigimi apen cheden dun chot nei lame tok mang ke korte lape inut dothlang mirjeng kro tame alang le inut agor si student leader lo alang non da kalang bom lang alang li nili phanang ke tok la puson aron bari ma tom phan anim tom phan ka hijin ke akai si me sakse pusi ta kholata la selang ni tuma song song da inut thexera leader tumang ke chden cho sonte posnili mathadam hala chini KKC tumapan Samson teron pen dia cho hanang jipu KKC kurupo Wilson ti so pen kaning jepon ke angkur ka bia lamlo athe ke kurupo Wilson ti so phan dia cho hanang jipu bangki aron masi avelo athe rong achar tum phan semi dia cho hangdam ello lapen kurupo Wilson ti so ta mesena bang phu kali pusi APLC yurwing akon chun bang searching be pen ning jepon puru sara ban kala ke ni chini ten de karbi hali da accept se no karbi no ara accept se no alang ban puru sara alang ni thas ka chikrong bo yeson si tum thekam no aber alang ni ka chum pai alam sik ke de ki o ilun thekam no apen ke ka ki se la mai phul na kong chung dang alam tan heta video ta viral dali man nga ro solam ki bera piso chine don tan hai technology asano phansi kosong si tum karbi homarin da inthire tumkar dunia itu ya, langsung tuan ke Hongkong, ini kurusan ke, ani kalau lagi hok ke, dalam lapen. Ini lihat hok per ke ini langsung tisu alam ke ini cingkir yang intum te hok alam ke, tapi nanti arti dalam pasti ini jadi gitu. Dah alam itu coba alam te ke isi approve nanti lain itu, ini ke orang ini kalau isi approve nanti lain itu. Flyover kikim kerang urut, rong parkir rong be atu la angsong adalong kidip unhun alang pasti hormon anam cepat pun kali makana aso alang li hormon anam pulo ta alang li kebaca thang pilo hormon anam ki pu ne kik thang akib bank ki phana be pinji usi alang li ngejer thang akib bank ki phana be klada mimisen mi usi alang li halo su ngejer pini so alang hormon anam pulo pinna aso na flyover adalong kirung mat rupun amisina ta hingo lap munit apana sabar dam de yong te alangi halasu ahor bo anam ki puhi ki chokki de jeni lo chokki bu de hapan chokki de lo gum putu de nei bran alangi ngi me ke sala bang so la malangi ngi jesi henu tax tami o mesen chokli bu thang ma adu phose lo ge ni klem ju non ki bangji ar koi ni phai encourage siar ni phloni MSC consensi ki parlopon hemrong rang long APLC mahanga thek mate ke som arani semi talon ponji labang su ka talon pon along pen semi BJP Congress ASDC atum pen lak isi so se arada tum chi udun si APLC silong nang chipok dun ji la per ka prek party long ka chingbe dun mate ke chipok dun mute APLC long chipok dun rong mimu athe ke englong aso khai phan kirai pi lapen karja pi thip ke APLC anvel lasi ka prek party long chipok dun mote APLC long chipok dun ra jakong rang pi dun ra APLC phan pangtang dun throng mi mu pusi APLC dipu LA claim bang pu rup sing hi pen ning chepon ingkoi raisi January Phulonia long lang hirang padi malong ni tum 7 foundation di PSLC ahin pen padu pondi ada pen ke joining program tani tum bi pondi non ka chisi ka teng polong tani tum lak isi abat amulu ko tum BJP Congress
la pen along a party pen chi iri si lak isi apara mun itum ke jon ya aphan sin itum ipesel sia along nang chi sik dun ding lo la pen sim ton ring rang lo pang tu ma la polo non milom along BJP atum komal ron po homosti tin ba along non program do pangcheng BJP atum along ki joining kuridun congress pen chiri la pen ko pen party pen ka chiri pen BJP long joining dudun bob la ke bhul lo ni tum EPSLC long sinang tunangi athe EPSLC polong te la ke itum karbia tribe tum lo inglong a tribe dun lo a hempum ga dakhelu hola BJP long joining ki jon dun congress long ke jon dun pu ke alia vilu nang le tum jon dun lo pete ke long chengi bang ke pilo komola kang ar ala bojar melo mala warui sarikuri pharo isi la so komol silong choji pen hona chera chalong silong choji lake porona culture pulo abana niyom niti loge claim lage lasi nang le tum jon dun nang ne don na tum kado kabisita me nang le tum chini prong lo no ke dam tang sta me ex MLA jogot sing tita ta jon dun lo ha la pen ke ex MP MLA tu manta yes disia tu mita melang tum ke normal ke khota he choton prong lo BJP long se dodun prong lo yes disia lidar tu mita me kupilo ke long dun ke alang tum ke adap pra ha rong rup ke do tum sita di mahasa walong ke do ang tarang long do kat bit anda jonji pelo tena tum ke BJP long da jon nang ne Kongres along ta jon nang ni athe nangli hemakam claim di pute nangli sisi chini lasi karbiang long karbiar arar pan claim piji poste local party polol dak bang ke nitum EPSLC JI kathar ki japon APSLC along si jon nangji Dhonsri MSC konsensi ki parlopons EM sangpi tilutun ma hasnu pent ki duk dat arat tum phan bang phoke patum phan pe kar om keron pon chok bang ke chokchi jongsi pe kar om ron pon jile potangte Dhonsri MSC konsensi ar luke duk an arat tum phan sbi ron pon lab nangji athi Dhonsri MSC konsensi angkang alo ke du anke ki duk dat arat tum saide lapen lahai pe kar om keron pon alar mute rong rupa tawar ke slampon bang se akenang sodlo athi rong rupa tawar hinupi khangjangan lo pusi APSC Dhonsri CC ro maipum honsing tok bi pen ningje pon Kiem kilong kilotoma hasnu alang li kombol kiron besipu a kombol ta pak phokebe asi kombol kiron pak phokep ke koson si pachetang pama athe 19 Dhonsuri long ke rong pharo ke thom sosi a rong loksi lasi ronji purite ron paminon arong tin adon tin pachetang dasinili choning rilo pele tuar ka ve no lonte la aduk yang plung helo pen barla hopor te khaling han o somardum school kidun kisung la pen karbar chokle ji potum ta karbar chokle no lo khaling han akon ngreng holo pu khala aduk lasona tuar ke hin nuang se council to tang kok ili tum lahai tum tuar bonai nang po hem Phuluni MSC konsensi ki parlopon hemrong rang along engdeng troxi APLC mhangathek mari ke sompon arani ke talon pon along pensami karbiang long nizang karbiang long laban ki dimauso arar pen ki ongdung aratum chitodun pe chia phansi APLC Dhonsri spokesperson Bikram rong parpen chuning ripon thu PSLC troxi engdeng phane sonde lamak sohut mesten mi apen pachun pon thegia phan lapen ke ladak adukawe ki bigiti lapen ke rongarat kadowe tumanta naji toner phasi nilihin pen chuning rilo lapen lapusong taxi ilitum kaikit ame do thipen ke klem pon jia phan anu tinba futina karbi khai matela tribal khai phanta chuning ripon lo Borzen MSC konsensi angkang along ka chingthur anathu Karbinglong Thomas Council pen kamatha ponsi Dilai Weekly Market pen Khotkati Weekly Market ingpu pon lo lapen ke towar ka slam pon jia phansami long isom pon lo
PMGSY Atuwar Rock Green Plum LP School pen Tarpu tisu arong ant lapen Jilai Bazar pen Adur ant lapen ki LP School lapen Hidipi Bazar pen Bogojan an kacileng thor Atuwar Islam ponsi pansibi long e sompon lo Lapuson tak si surupathor MEC Consensi angkang along pen stami dolong ke mesen kabidera joksi kacileng kisung piga joksi non e phong bangke dolong ka Islam ponji pansi Karbi Thomas Council atum pen RCC a dolong ki kim kerang ponji pansami long e sompon lo DS Road pen Batigao lapen ki NS 39 pen RJ Road lapen ki Paklangso NS 39 pen RJ Road Balipathar High School pen RCC adolong ki kim kerang ponja pansbi long isompon thulo kaduk awe sirkep Surupathar MEC Consensi RCC adolong longpon lo lapen Sibirta kemi abang ki Engineering College si tami Surupathar MEC Consensi along si kimrang pon pu busi CM Dr. Tram longham semi ningji pon thu Nilip MEC Consensi along pen stami Koilameti Weekly Market ingpu pon thulo lapen ki Tuwar hini anak thustame Dolazant Tiniali lapen Bujijan T State NS 39 pet number D T State ant Kesalam Ponsipan Karbi Thomas Council Sem Dr. Tram Long Arideng pen long isom ponlo Labang so malong chitong dun tim Karbi ang long pen emle Dr. Numor Mumint Iem Sol Jorong par Iem Muthurza Dekal Phukont MEC Sangpi Kadom Terangpi EMS MEC lapen ki BDC Chairman Board Chairman and Pars Tebika Prek Manpeng dun chitong dun Market set pen cenglok, ladak pen tower pen cenglok, dolong kenangji kenang sot, laso asayang deng konangji pu, anu jok kesom pen cenglok, kang puan da itu klempon lo, lapen ke ahin tower kenang sot, asayang dengan da pin skim deng lo, laso teng pen si, pini akapek asay deng kali, public meeting kali, de rada pat alam caka teng pen, barke klempon ji pura tum ilitung han laso na chonung ria tek pen ilitung Karbi Thomas Council pen patir pi ponsik pin scheme morjan pen chenglok bukajan pen chenglok sumukuthar pen chenglok dioponi pen chenglok ladang ni pen chenglok pen anak konsensi na pinya nujo pe som pen chenglok kang laso seng bingsi kirang chok nasi Karbi Thomas Council hin pe lagi chonung ria bangke non ke bangji ni phai kris pen je Karbi Anglong 26 consensi long kora 12 consensi itu public interaction ji Karbi Thomas Council lapen ke tim Karbi Anglong hi pen bangko principal secretary pen chenglok officers ke doan SPDC dah laso meeting long nang dunko laso meeting hot kopi pi asain deng kenang sotma rat pen party dhorom chipu pe pin ben si laso interaction program ke deng ponji laso ke deng pon ke non ni phai kri silo laso asa yang deng pen paceton si ako MEC Gold Cup mane MEC laso football cup laso tame ako bibon po lata korkan the konsensi ben ceng pon lo korkan hidet kali Karbi 26 konsensi tame laso asa yang deng ke deng pon si pan Karbi Thomas Council pen hok pon elo lapen ke ceng pon po sa deng Dasar ala Koilamati pen hang 0 kilometer kiap atuar laso kilometer te ke lage volbing pen sini tum che proposal kotha elo laso asayang ding da ke ki bonje phan prabjin pen laso towar ke claim bonje phan ni tum ke latame central government pen laso funding volbing atangka laso ta kam dame claim bonje phan sini tum unan ga be prabji phan sini tum bori kon Dasar kijusi hala nili belong ta tourism atu kijui kelang phan hala semi langso waterfall kudu asi council pen local MEC pen chingnai po pubitrong pi pen la pen da special package pen nili ang siwang po nang tum hana nang ji ten tonta adak dam pen iltum dak adim ta lang na son se scheme ke deng na official tum nang hang po la pen ada asayang deng pi chung ji pha pubitrong pi pen chingnai ji sai pen pa chung ji pan bori kon Thank you sir. Thank you. Kidam tangar ko ni pai phoni Karbi Ronabare ma tum chodi chu phijo tum than rong ker karthi pon along social media ma de Facebook along Samson Terona bang RIP ma de rest in peace pu comment ke tok dun rong apu thak Karbi hong hariamai KKC hemphu mukrang adorbar lapan ki Karbi Anglong rong saramaya tum pen ningkang samse lapen ningduk pen ar coin pai ner cap ani dipu police station along an pale damsi FIR pidam dello Lapen Samson Terona pan mangki aron teng pen ingsai vek nang sibusi alang ni tum pen jong pon
Pini Birta bangkil an sekang ton poneglo, dome thangme kardom.